INP mizo channel clear tu te chibai le vek ule kan channel in lo clear thina wangin kan lo me voin march ni som pathum ania Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan clear hole don nia tukina kan news update a khan muku klampanin taang nam sipaite muku klaman pan thu kan soya nimin khenga chanchin kan riat chian chin chu chhun lama an buai thu le an buddhist pui thiam te po man jing an tel ve thu khania khaba ka khan zan lama pon lo buai le ni oma zandar som chhovela menong hlana ui chau ho thahnem tak muku ka hian an lu bela zan lama duty lo thok thin te pon man hlom ni zan khan muku ka mi panga an mana hliam tuar mi pakhat a om bokani hetia mi pui nan tor tak zela wangin ani tang nam sipai te pon kal chhuwa ve tak ni tin ni zandar som pakhat le minute som thum panga khan Mandalay tanga michina kalna railway chunga le number BR 405 te chong le yan ti chu tu ti riat lo tenan bom chiani in meza khomi te chuanan soibok heti lai hian sian state chunga hel pakhat nam sipai ve tho RCC SSA lampo ral beiturin anin ring veta ti an puang nia soine boke Mandalay khopuya Sengpan mun road number 41 kongpuya demonstration chu minong hlana ui chau rualin an suwa samle ta a voin ni thil omdan chu arab thak le deuh viau mai mi pathum an thia hliam tuar enge mozat an omani thi te hi mi pa pani le meichia pakhat an nia tranpui tu pol te ro chuan mi pat pani ruang chau an la dongani hei hi achan kan re chiang chia theibik lova amuna omte chuan mian ka hlum tak te hi ui chau ho hian an ruang an lak sak nen an soi chanchin kan lak khom thleng hi chuan tuna kan soi mi thi pani zinga pakhat hi tute chhum te nge ti an la chian hlei thei lovani hetia kongzo anom lai hian mun then khata chuan bike mangin na satakin demonstration an lo siam ve bokani tuna kan soi ta kha chhun lama news kan lo mu thei chin ani a amaro chu hetia news kan la khom mek lai hian tlai lama chuan an news hi adang lam le man ta hle Mandalay din mun update social media lama an ron tar lang le a kan soi thi le hliam omzat ai khan an pun bel le hle ni minong hlana ui chau ho chet dan pong rong taka wangin voin march ni som pathuma Mandalay khopuya sipai kutur thi hi mi som ni velan ni to thu tlai lama chuan an soi le a arab thak tak zetani andin mun chiat zia le an tor na rap thak zia lantir nan flek dum anzar nual mai ne soi ni bok makui khopuya po mun rang ranga kongzo ania police lamin an tidar vezel bok nizana an kongzo zinga pakhat chu sipai lamin akong an kafu nia soi ania adam thatle thoi be se ani pi khopuya kongzo po an boile hle bok sipai le police laminan no darna lama mi panin nun na an chan vele a hliam tuar mi pasari anom bok ni in amuna omte chuan an soi pi khopuya hian suita chong road lama mi puile minong hlana ui chau ho hi anin to kani heng mi pani ramta na nun na hlan tu te hi charity group lamin an ruang lak an tum ve thova mase police te an phal lo ne soi ni le bok hliam tuar jing a hian khaberu hliam te konga hliam tuar te puma hliam tuar te anom nuk maya emergency en kol ngai din muna ding anom bok the way khopuya kongzo po sipai le police te chuan an not dar vele boka the way a hian sipai silai mutuar pakhat a om nge ya engtin chiange om zel tiero thu chiang kan the thei tari lo ongpan lama kongzo po sipai le police lam hian silai le tear gas te mangin anti dar boka ongpan a hian kongzo zinga mi pasari an soisa a an manzui bok heng te ba ka mi puitlan dar te chu anin lam thlengin an va zui nia soyani makui region chiau petroleum munami te chuan voin khan sipai daudal na kongzo an nei vele a minong hlana ui chau hovin an ti boya wangin mi pa pakhat athia som pathum aya tlem lovin hliam an tuar le bokani
kong zo te hi tier gas in an kap ma saphota ti chuan an man thei an manani chhun lama phei chuan an khopui lun laia rubber bullet le silai mutak mangin sipai le police te hi an rang lea cheu khopuya mi papakhat thi hi silai mutakin a ngonga a fu ni in a hmuna om te chuan an soi rubber bullet awanga hliam tur an tam hle bok min chian khopuya po zingdar som chhovela atang khan kongzo an huai hota Myanmar Apex Bank an thlenin boina an tok tanani tear gas mangaka an nia silai po voilinga laya puak ne soi ni in thile hliamero an om lo hlo Rangoon khopui hi chu an buai ren ti kha repoti la thile hliam an omem an tamem ti lam hi ngai vena ngai ani ti tamaya voina South Oklapa le Hlain Township huam chunga medical student le damdoi laman na thok pol rang te chuan White Coat Revolution Movement ti ming choin sipai opna an do dal zia an lantir lea township ani huam chunga damdoi mi thiam tele zirlai te hi mi zaruk chuang an tlingani boina chuak lem lovin thatakin hunan mang thei ani Nizan Khan Rangoon Hlain Township Parliament member do khainma the chu thunei na pong lak tu sipai lamin a inata an mana hei hi chan chuale tumin mipui nan zim deuh lai laya sipai lam hian an silai met puakin mipui zinga tleirol pakhat chu aluwa an kapani arang theyang berendam doi in pan pui ngalania ma se voin khan anun na an chan thei talo he tleirol te ba ka Hlain Township hian Nizan Khan hliam tur pathum anom boka chu wangin voin hian flakdum anzar ta ni ti parliament member u ong chocho u chona Facebook page atar lang Hlain Township ba ka North Ukalapa le Tinkan Chun Township te hian flakdum anzar boka flakdum anzar chan ber chu minong hlana ui cho hovin chhun le zanin min beya thi le hliam kan om renga kan din mun hi thi na ruam ang mai ani mani kanin ve na ngai ta anti na ni mai ome Myanmar ram hian that lam ayin buai lam apan tual awangin India sarkar point Myanmar ram chunga India mi le sa te chu March ni som paret khian hruai hon atum veta a ten US point ram mi te hruai ho turin thlo na ron tir thleng to ninge yarin ani Voin Khan Yangon International Airport US thlo theina Boeing C-17 Globemaster US Air Force atum ngei ni hriatani US thil ti dan hi hriat thiam har dewa aram mi te hruai tur ni sia engwanga Air Force lamlam ron thon nge ti hi hriat thiam har ria US le India ba ka UK point ami te chu hong vat turin a cha mek bok ton din mun kan thirin minong hlai ne hi aruk chona tal boi tan ta hle ati thei ome karen lama an nam sipai kol rong le huai sen tak ken nen anin ka prenga sian state lama an nam sipai RCSS anti mai ral thuam kengpol tenen anin machona ngai don taboka tin ka chin lama KIA nen na satakin anin noi boka heng KNU le KIN machon na hian achan chezoka an la tang chhozel bokani mani nimin pia maya po khan thlo na mangin minong hlana sipai te chuan bei puyan thlaka lei sipai ringot chuan an ti hlei thei to bik lovani thlo na hial an mang to ni chu ma sen van doina kal tlong chhodon ta boka KIA hovin an lo kap thavir nok mai ni hetia nam sipai ten mun ranga an chai boi mek la hian ramchung mun him nia ngai lama CDM malak na wangin ain dai lo em mai boka tuna hian iwen le ram dang te mit muwa athil ti hi adikani tia tranpui thei tu tur dapin avir boi ta hleni America in Asia lamaral thuam chakna ken zel theinan thian tha asiam tak tenen memen March ni som pani khan kuat meeting online manginan lo neya hian meeting a hian Myanmar ram chung boruak te po soin Myanmar ram democracy a omle vat theinan tanla ka tul tak zitani antia Myanmar hian rang taka full democracy a omle vat theinan nasataka tanan lak tur thu chwa in tom an siama malak hawan tum taphotani engtiang takin nge man lak ho don tiro
ke ni chuan kan hremai ri lova an la ho tak tak angem ti po chiang chuang lo an tum phota ngai la chu tu na thil om dan chia chu ni ri ni Japan Prime Minister Yoshihide Suga pon Myanmar ram chung thil om dan chu thil lo thon om takani thua soya Indian Prime Minister Narendra Modi pon Myanmar in democracy nei theina tur le ram aral mon theina tur hi angai poimo hle ni in Foreign Minister chuan press conference an nei na asoi bok chutiang ani tak tak chuan Myanmar a hian tual chung boina lo chuak tapal se India hi chuan minong hlai na hi aru kina tran pui kherin arin om lo phot ani hi ole tun tuma hian Myanmar ram tual chung din mun tlang pui kan thira voina Myanmar ram tual chung din mun hi an khongai thlak om ta hle mai Rangoon le Mandalay khopui lian zual pahnia chuan flek dum anzar le ta thina in thla azar meka tong trai pui an ngai tak zetani kanom na mun thewa tang khan i tong trai pui hlom teng u